biyag, wenno patay. Tinapalabas, nakadanon ni Rosana iti ili ti simbonan, ket adayo launay iti ili ti bugalyon a naggapuan na. Di na amo ti turturungan na, ket magmagnalatan. Nagina na iti igit ti kalsada, iti sirok tinatayag akayo. Nairidap na. Idi adda ng riingkan kwa na. May sabaket ni Ina Tomasa. Ket pinadagos na daytoy iti balay na. Iti ipapanda iti balay ti anak ni Ina Tomasa, nagkapsot ti baket. Ket kinid daw na nga itulod da iti balay na. Ngem iti addadan iti balay na. Sana magawidan ti panagkapsot na. Akasla jarnan ti matay. Itagagayem, adto yung tituloy ti nobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Nanang! Ina Tomasa. Nakasutakon. Saan kon? Kabahalan. Nanang! Ina Tomasa. Awanan. Saan tan ang malapdan ni Nanang? Talaga surutin na ni Tatang itinagkaysa abiyag. Adto'y kapsan. Alaan nyo dahi ang kwarta. Tulong ko, iti pa nakaitabon ni Ina Tomasa. Ne, nagdakkel mo't tanda ito'y agatan. Alaan nyo latan kapsan. Panang supapak ko, iti kinaimbag ni Ina Tomasa kanyak. Awan ti masnop a pagturungak iti da iti alukara. Ngam pinasangbay nak. Pinakanak. Kan pinainomnak diti balay na. Day talaang taapay apimanaw matan. Awan ti amok asakit ni Nanang. Nakaradkad abakat. Ngam talaga siguro at ikinabakat nati impatay na. Kapsat. Nasakit man nga aklunak. Ngam awan mo't mabalin ko. No talaga aditahan ti pagpatinggaan ti biyag na. Agyaman akon ko na. Naimbag unay. Wengayam. Taga ano ka, kabsat? Nagapuak iti syudad. Pinanawak tinauyo nga asawak. Ha? Awan ti makaamo adito'y tinagturungak. Kan awan ti panggap ko nga agsubli iti asawak. Gaputan aranggas. Kasta ka di. Adakan ka no kayat mo ti agnaad diti balay ni Nanang. Total. Awanin ti sabali nga agnaad dito eh. Ha? No kayat mo. Sikan ti agnaad dito eh. Tapno damang dalus iti balay. Kan iti aglawlaw to'y balay. Agyaman ak no maitalak yu kanya. Kapsat. Ofelia, kasano nga rudan? Panawan da kan dito'y balay ni Nanang. Sikan ti makaam mo dito eh. Agyaman ak kapsat Elsie. Di kay agdanag. Aywanak ti balayo. Kanayonak nga agdalos. Kan agid alimanak. Agyamanak no kasta. Sige, sikan ti makaam mo. Mabalin mo ti agmula-mula iti likod ti balay. Kan iti arubayan. Naglawa ti mamulaan no kayat mo. Agyaman ak Elsie. Hanggang aguray ka. Ammom ka di ti agmula? Iti ngamin pa nagkitakkan ka. Kat kasladi ka pa'y nagbadbaddak iti daga. Kayat ko asawan. Di mo pa'y napadasan tinaguma. Kabaulak. Sigod anak ko rapayak. Panagguma ti trabaho. Ngam idi inasawa nak tibak nang. Saan akon anak kapagmula pa'y. Nasaya ati biyag ko.
Ngam kakaasi akmat akanayon abugbukan na. Makitam ti rupak. Limitan pala ang tibangir aping ko saan ka di. Wen, nadlaw ko dahitan. Ngam ita, nalibasa kong tirangkas nga asawak. Iti ka man, sana kon nga agsubli iya syudad. Dituya kon, aginggat maudi nga angas ko. Papa, saan mata na sumangpat ni Mama? Saan mo na sa pulan pa iti inan, Fatima? Gaputa pinanawan natan. Pinanawan na ta? Wan? Pinanawan na ta. Ta saan ta napatagkan ko, ana? Saan na ka nga ipatpatag? Ngamin, adda sa bali anapatag itibiyag na. Adda sa bali alalaki itibiyag na. Kat iso tinang isukatan na kanya. Iso ang manipod ita iha. Guramon ni mamam. Gapota saan ka anapatag kan ko na. Adda lalaki na. Papa? Nalawag ka dimot lang, Fatima. Adda sa bali ngay ayatan ni mamam. Insukat nak iti sa bali a lalaki. Ken saan ka anapatag kan ko na. Iso api manaw. Papa? Iso agura mon ti inam. Tawan serbina nga ina. Ala, mangan kan Fatima. Saan ka din yung bilin ni mamam akadon ti ka naman? Kagurak ni Mama. Pinanawan na kami kan ni Papa. Ha? Puna ni Papa. Simuro titi sa bali nga lalaki. Insukat na kami. Anyo? Saan na pud no dayto? Kagurak ni Mama. Kagurak! Talaga kayam asabidungan ni boss ti panunot ni Fatima. Fatima, kunan ni mamam kanyak, ipatpatag na ka. Kat agsublinto ka no. Wan, agsublinto. Fatima, di mo ibagbagakin ni papam timbaga ka. Nga agsublinto ni mamam. Basta laglag ipong timbaga. Agsublinto ni mamam. Iso adi mo ko maggurguraan. Ay na. Made, tiriknak. Diyak makabangon. Roldan. Michael. Bumangon kayo na, Pok. Taing kay agluto iti armosaryo. Niti ko na yung hapon. Kay agluton ko, nak. Tane, maditirik, nak. Kasladyak makabangon. Una pong. Bumangon kami. Kung kami ang luto. Ken, ikandak ko maitinapudot at siya. Maditirik, nak. Kayat ko ti uminom itinapudot at siya. Roldan, si kalangan ti mapanag-eskwela? Aglangan na kalang. Anya? Sana na si atirik na ni Apong. Sa akong tiagbati dito, itabantayak. Sa anak mo tan ang mapan ag-eskwela ah? Mapan ka, sa akong tiaglangan. Nung alpas ka na nangan, isaga namon ti balunem. Tamapan ka ag-eskwela. Apong, anya ka di tinasakit? Awan, Apok. Awan, tinasakit kanyak. Apay nga rodan nakaida kayo pelaan. Sigod-sigod ano kastoy nga agsapa. Adda kayo niti umayo. Agid idda akla ang Apok.
Bay anak latan dito'y kalapaw. Kan apay adi ka na pa nag-eskwela. Tapnod na kaduayo dito ya. Saan narumbang nga naglaangan ka, apok? Sa nabali na pong, basta da kaduayo dito yung kalapaw. Apok, Mabit lang ha. Inak mangisagana iti kanan nyo. Nasken namangan kayo apong. Adeta, nakasagad ako diti paraangan. Ina, Tomasa. Agyaman nagtadaday ti balay mo apag naadag. Magustok dito eh. Day talaang ta medyo adayo ti pagnaan. Manipod iti kalsada apag hurayan iti jeep. Ngam saan na balin? Dito ya kunyag na ad. Katmang panunutak iti mabalin ko nga aramidan. Tapno sa anak nga agbisin. At to'y apong, inuman nyo daytoy. Bareng makatulong kada kayo. Nangag ko ngamin nga uyok kayo itay apong. Iso anang pitpitak itilaya, katimpaburat ko. apok. Ala, inuman nyo na apong. At to'y oh, mabalin nyo nga inuman dayta. Talim mamiis basit. Wen apok. Agyaman ako unay. Sige, ibusan nyo apong. Ay, wen apok. Kat agyaman ak. Oh, adto yung tigatas mo, Fatima. Ibusa ma. Hoy! Ha? Tinipay mo ti baso. Unay kamatan, Fatima. Nabuungan ti baso. Sayang tigatas. Jak kayat tigatas! Jak kayat! Anya nga rod ti kayat mo. Awan ti kayat ko! Awan! Fatima! Addan nga imalas ti ugali ni Fatima. Sipod pimanaw ni Rosana. Fatima, anya ti aramidam dito'y silid mo. Awan bibiyang mo! Rumar ka! Amom, sakbay ang pimanaw ni mamam. Adda imbaga na kanyak. Kagurak ni mamak! Gapot a pinanawan nak! Iko na kanyak. Ipatpatag na kakanong. Ngamnas kan ngamin ang pumanaw. Gaputadda na patag ang makagapu. Saan nak nga ipatpatag ni mamak? Iso a pinanawan nak! Kagurak unay! Fatima, denggam ti bagakan kawan. Ulbad ka! Ulbad! Rumar kan! Ulbad ka! Fatima, Ulbad ni mamak! Kuna na nga ipatpatag nak! Nga pinanawan nak! Si Marot iti sa bali a lalaki! Kasta ti kuna ni papa! saan apod no dayta? Kagurgurak ni mamag! Gabot na pinanawan nak! Kagurak! Buisit pa talaga. Awan pa'y pangabak ko ah. Kunyarod, boss! Bumawi kayong tumanin inton sumaruno, boss. Ala, intayon. Rumuar tayo dito eh. Salbag. Naibusti ko artak dito ay apagsusugalan. Boss, italamanin na nagkukuyog tayo ngayon may dito'y kabaret. Kunyarod, boss! Kaya't ko tagpalpaliwa. Boss. Kaya ti babae. Ada di taaba yun. Mabalinday tan. Uray da kami, boss! Kaya't may mati babae! Buwan, boss. Bueno, mangala kayo met ikikadwayo ababay. Awanan.
sipod pimanaw ni Rosana. Saan matan ang matatao dito'y mansyon ni Boss Solomon. Kanayon darumor kadaansot kan maskay. Katda kamilatan kin ni Fatima ti agbat-bati. Ni Fatima, kanayon ngagsangsangit. Maililiw kin ni Rosana. Kaasimat. Anyangay nga ron. Umunag akong di taman siya. Inak kita no nakaturugan ni Fatima. Apong, nabara kayo unay. Mabit lang. Inak mang basa iti lupot. Tabanyusan ta ni Apong. Apong, banyusan da ka Banyusan da ka, Apong. Ngamin, kasta mater aramidam kada kami, nagbara kami. Darasam Roldan! Oh, at tuwing ti danom kan lupot. Nangyunag ako ni ti danom. Tapno day talamang ibasan iti lupot. Apong, banyusan da kan. Tsak makaturog Roldan, isuari muarak. Dito yak pala paraangan. Uray siyak. Iso asinurot kan dito paraangan. Sa anak ang makaturog. Agdandanagak ken ni Apong. Agsakitan ni Apong. Sapay ko mataagimbag. Wan Inton bigat. Inak mang puros iti mabaling nga ilakok anateng. Taigatangan ta ni Apong iti agas na. Wan no saan? Ipantan iji ili. Inta ipakita iti doktor. Sige, kasta tiramidan ta. Tajakpay kayat amatay ni Apong. Jakpay kayat Roldan. Agbayag pa'y nga tatibiyag ni Bakat Bogan, gagayem. Di uliwan na denggan, tituloy tinobela tayo na paulwan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, sipod pimanaw ni Rosana iti mansyon, kanayunen akailiw ni Fatima. Sinabidungan met ni Solomon ti panunot ti ubing. Imbaga na asimurot ti inana iti sabali a lalaki, ket saan na idan nga ipatpateg. Gapo iti dayta, gimuran ni Fatima iti inana, nga uray anyapay ti pangayayo ni Doray ken kuana, ngem dinan denggen. Kabayatan na, agnanaedan ni Rosana iti balay ni Ina Tomasa, ti baket anang pasangbay ken kuana iti balay na. Iti met kalapaw da Bakat Bogan, agdandanag dagiti singin, gapo tamasakit ti apong da. Itagagayem, adtoyen tituloy tinobela tayo ana paulwan. Biyag, wenno patay! Inton bigat. Inak mang puros iti mabaling nga ilako ta anateng. Taigatangan ta ni Apong iti agas na, Michael. Wano saan? Ipanta iji ili. Tainta ipakita iti doktor. Sige, kasta ti aramidan ta. Tajakpay kayat amatay ni Apong. Jak kayat Roldan. Uray siyak. Namatay ni Apong. Kasanutan. Kasanun ti biyag ta, Michael. Awan lang aroden ti inaken amata. Sa ita, matay pa'y ni Apong. Saan kumamatan na? Michael. Sana mabali na matay ni Apong. Saan kumaapo? Pangasim. Umatidog kumapay tibiyag ni Apong mi. Pangasim Apo. Oh, agti kapim, ansot. Ansot, sa dino ka di tinaggapan nyo. Doang aldaw nga di kayo simang sangpatang. Iti sugalan, kan iti kabaret, Anyo? ni busa. Kay kayat na matan ti agkabaret. Kasanumot ngamin, pinanawan ni Rosana nga abalbalay na. Di siyempre, agsapol iti sabali.
San mon asapulen ni mamam, Fatima. Lipat mon nga adda inam. Ibilang mon anatay. Saan arumbang asangitam, tibalang kantis nga inam. Gapo, tawan serbina nga ina. Tano talaga nga ipatpatag na ka. Saan nakakumaapanawan? Ngem pinanawan na kamat. Kaya't naasawan. Saan naka nga ipatpatag? Ibilang mon anatay. Gapo, tasan nakan asublian pay. Makitam ti bunga ti kinadang nga ni Rosana, Doray. Boss, Nasakit tinakam ni Fatima. Gapo iti ipapanaw na. boss, Iti kanito ang masarakak ni Rosana. Talaga nga agi karo kanya. boss, Katsika, Doray. Panggap mo ka di ti pumanaw. boss, saan? Saan apumanaw? Nasayaat. Ta iti kanito apumanaw ka. Agpada kayon ken ni Rosana nga ano pan mi. Ket iti kanito ama ano panda kayo. Ituno da kayo asibibiyag. Boss, Maawatam. uwan boss. Sana ka pumanaw dito yung mansyon nyo. Nang runa pa'y, taawan ti mga sikaso kin ni Fatima. Boss, napatugan kanyak ni Fatima. Sipod maladaga. Siyak ti katulungan ni Rosana anang awirkan ko na. Isuasan ang mabalin a panawak ni Fatima. Nang runa pa ita, tapi manaw mutan ni Rosana. Sa dinungatan tinagturturungan na. Doray, amangan mo't no ammom ti ayan na. Ha? Ni, isan boss? Diyak ka mo. Diyak tupay ang mapimanaw gayam. Agburburak ti darak, iti daytoy may naramid na. Danga a babae. Boss, apay nga tapim manaw. Gapo, tadalalaki na. Kasano ko mga dalalaki na, boss? Kat saan mat arumrumwar dito yung mansyon? Di nan tupay nabadakan ijay sentro. Nga oray itinaminsan lang. Gaputad dalatan dito yung mansyon. Nagpatinggalat ta dito yan, tilubong na. Dayta ti kayat ko. Ngem uray kasano apa nang ipupok ko kan ko na. Nagbaligilat ta nakarwar. Boss, Ngem iti kanito ang masarakak. Agaluwad kanyak. Apong, at iti linuto mi kinirolda na si Dayo. Bumangon kayon. Nang parti kami iti manok. Kinadabulong ti marunggay. Umigop kayo iti sabaw na, Apong. Pampapigsa da ito'y. Apok. Sige, mga anak. At iti tsa apong. Oh, uminom kayo. Napudot pa'y dayto eh. Agyaman na kayo, Apok. Talaga, nga asikaswenda ka na imbag. Wala, Apong. Tadimi kaya't amatay kayo. Ipatpatagda ka, Apong. Iso ambangan ka na imbag apong. Tapno pumigsa ka. Diyos ko, patkam kumatikid daw dagito'y Apok. Ikandak pa'y iti inaunday apanagbiag.
Sige na pong. Mangan kayon. Subwanda ka na apong. Baigo banda ka iti sabaw. Naimas na italinuto mi. Wenapok, mga anak, ala, tulungan dak abumangon, tagtugawak, tapno makapanganak. Wala apong. Wala pong. Agpag napagnaaklat dito sentro ti ili. Ili ti simbonan daytoy. Wen, dayti gayam ti simbonan. Nangag ko idi ako na ni Doray. Anak kadanon iti daytoy nga ili. Tapno laang agadal iti karate. Noam mo na lakuma aditi gayam tinaturong ko. Agpagnapagnaag. Kat padasag ti agdamag kadagiti masabat ko a tao. No adam amudang agnakan iti bogan. Barang masaraka kun dagiti singin nga anak ko. Nga agpapan kaninanang. Sapay ko mata masarakak ida. Ay, awan amumi akas na anagan kapsat. Pagdamag ka lamin dito sa balay. Agyamanag, sige. Ituloy ko ti agdamag kadagiti masabat ko. Uray agpagnapagnaak diti sentro. Tas saandak abasta mailasin ni Solomon. Nubilang man tanang kadanon da dito'y amang sapul kanyak. Taamok, saandak asardengan asapulan. Tsak kayatan ti agadal. Saan na kun nga itulod, Duray? Saan ang mabalin, Fatima? Masapul ang mapan ka giskwela. Saan ka di ako na ni mamam? Nga agiskwela ka na imbag. Jak kayat! Fatima, sipud pa'y impatugnakan ni mamam. Sipud maladaga ka. Inay-aywanan na ka animbag. Impatag na ka. Apay nga ro da pinanawan na. Numabalin la ko mga ibagakan po na ti kinapud no. Ngamsan pa'y nga ita. Rumar kan dito'y salad ko, Doray. Di ka kaya ta makita. Fatima, kana ngayon mo kumalaglag ipon dagiti bilin ni mamamkan ka. Sakbay apim manaw. Ti kunana, agsingsingpot ka. Agadal ka na imbag. Kan kinunana pa alaglagi pom kanong akanayon. Nga ipatpatag na ka. Ti kunana kan ka. Laglagi pam aging gainton dumakal ka. Nga ipatpatag na ka. No kasapulan nga ulit-ulitak daytakan ka, Fatima. Tapno malagip mo laang. At talaga nga ipatpatag na ka ti inam. Maawatak tirik nam. Kailiw mo ti inam. Ngam, amom ka di. Kailiw na kamat. Sa dino tinapanan na. Awan ti makamu itinapanan na. Apay apimanaw. Gaputa agda tinaskan nga aramidan na. Ngam ipanamnamakan ka, Fatima. Agsubling tumat lang. Kano ngay? Di ta may baga. Isuat aramidan. Agadal ka na imbag. Agsingsingpot ka. Tapno iti panagsubli na. Maragsakan parakan ka. Diyos ko. Nakalapsotak nga agpaiso iti impierno a mansyon.
Nagdagsan mo ti barukong ko. Tunggal madanon ti rabi. Saan ka makaturog? Gapo iti panang pampanunot ko kadagiti anak ko. Ni Fatima, amok ang kailiw na kon. Amok ngagsangsangit, tunggal malagip na. Gaputasaan pa'y apulos, anayad-anayo kanyak. Sipod maladaga, adaklat ta iti sibay na. Sa ita, kalaat ti isisinak kany ko na. Kadagit isingin nga anak ko. Sa dino ti ayanda. Pagkasaraga kadakwada. Ni Nanang, ni Tony. Sa dino ti pangsaraka kadakwada. Elsie, ada ka di amam ngagnagan iti bogan? Ada dua nga apo na asingin. Ha? Ay, awan. Taga dito'y da ka di? Sana ka sigurado. Barang laang ko ano amam ida. Nasingad agayam ko ni Nana Bogan. Awan mo ti amok akasta, Ophelia. Elsie, tiagnagan iti Tony Velasco. Ada ka di amam? Awan, Ophelia. Awan amok akasta anagan dito'y. Adela Domingo, amang ano adam amom. Kwa. Awan matlaang. Sino ka di dagita adamdamagam? Gagayam ko ida. Anya? Kunam anaggapo ka ija syudad. Ita, sa pulam ida dito'y? Kwa. Taga-probinsya da. Ngamjak amo. No sa dino apaset ti probinsya. Iso ang nagdamagakan ka. Taamangan ko na, no amamom ida. Jak amam mo ida, Ophelia. Agyaman na ka. O sige, agawid akon. O sige. Uwan gayam. Ibagamlaang no kasapulam titulong ko. Umay katulungan dito istor mo. Talaga ka sa pulak ti kadwa nga aglako dito, Ophelia. Ang kababain matkan ka. Agsapsapulak iti panggadak. No, sige. No kayat mo, tangdanan kan. Tatulungan nak dito istor ko. No sika, sa anak apatangdanan, Elsie. Ay, tangdanan ka Saanan? Tulungan kalatan dito istor mo. Roldan, si Kalatan ti mapan nag-eskwela? Saan ako na mapan? Ha? Siya akong timang bantay kini Apong. Adun tilangan mo, Michael. Kastilangan. Si kamot ita ti mapan nag-eskwela. Tasyak mo ti aglangan. Bantayak ni Apong. Saanan? Siya akon. Ingkalatan, Roldan. Siya timang patumari ti agas kini Apong. Sige nga, Rod. Inak nga, Rod, ag-eskwela. Masapak to lang niya agawid inton malam. Sige, aggunay kan. Tapno saan ka amaladaw. Apong, at to'y ti agas yo. Tapno may katisakit yo. Michael, natib-tib karkangam ni Roldan. Iswadi mo baybayan ti kabsat mo. Agtinulong kayo adwa. Di kay agap-apa. Apong, Saan tayo nga amo tibiyag apok? Tauray kayat ko pa'y ti agbyag iti napaot.
No dito yan ti pagpatinggaan ti biyag ko. Awan maaramidan tayo. Ipanda kayo ti doktor apong. Saanen apok? Isupay apagparikutan nyo gagkabsat. Apong. No bilang tamatayak. Ingkay tulat tamangayab iti padi amang ikararag kanyak. Kat ita bundak tulatan di talikudan ti kalapaw. Anya? Naaklon kon ti ipupusay kuno bilang Michael. Saan apong? Saan Pangasiyo, tadi kay pa'y matay. Saan pa'y apong? Anya ti pagbanagan ti biag daroldan ken Michael. No pumusay ni apong daabogan. Gagayem. Di yuliwan na denggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Biag! Wenno patay! Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika Jun Rebutazo. Sound effects Kirby Riliera. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Biag! Wenno patay!